Hui e tai ki e. Nā, I mui te aroaro te kōmiti whiriwhiri Māori, ngā ratonga reo Māori e toru I te rānei, e kōrero ana I te rautaki ahu whakamua mō te reo. Ko ngā ratonga e toru nei, ko te taurewhiri, te māngai pāho me te mātāwai. E whakaia nā rātou katoa kia tapatahi te whai, kia ora tō tātou reo, kia pōpō. Anei rā, a iruere rerekura. Ko te taurewhiri te kupu tuatahi o te rā ki te komiti whiriwhiri I ngā take Māori. Te āhua nei, kei runga ia I te huarahi tika a te taurewhiri. No te rātau, iai ki te kōreroa te kai arotake nui, audit, pai. Nā, ka tahi anō, ka eki ki tērā taumata, ka pai. Tuarua, ko te māngai pāho. How do we make sure that we are catering well for the people that are on the language journey? Ko tāna ki te komiti, e titiro ana ki ana mata o te rā, ko te ao matihi ko tērā. Ko hea te wāhanga ki te reo Māori te awa pōpō, kia tātou tamariki hua mokopona. Nā reira, koera te take ka wānanga hia ngā tau kei te heke mai, ko te mea nimi kia tūtonu I te mana Māori, engari ka pēhea tana hanga ki te awa pōpō. E anga whakamua ana hoki te taurewhiri, hei tāna me toro atu ia ki etahi atu rōpū Māori. Kei te tipu hari roto I te tau e harea ki nei ka noho mātau ko te mātāwai, te māngai pāho, whakaata Māori ki te whiriwhiri kaupapa, e mahi tahi ai mātau. Hei tā te mātāwai e maramana ia ki ngā hiahia a ngā iwi mo te whakarauora I te reo Māori. Ko tāna e wawata nei kia ukaipō anō te reo. Ka te paia mai ki te mātāwai, tētehi te kaumāwhā irawaru miriona tāra I te tau. Ko te nuingo tēnei, ka hari tika atu ki ta haumi I ngā kaupapa whakarauora I te reo Māori ki ngā mahi rangahau, ki te taha hautu me ngā mahi aroturuki. Ko te whainga nui a te mātāwai kia eke te tokomaha o te honga kōrero Māori ki te kotahi miriona tāngata, hei te tau 2040. Kua takoto te manuka. Iruere rerekura te karare.